Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do yaki videos ki bingi upload. Sa follow ru yaki Instagram kejengi lada kumno pikom ya like yaki video support ke YouTube dan ni pimju yo yaki notifications. Yakin iki post lapalai ke Staff Selection Commission mentau benai arajar apply. Ki keteng jeung iki post ki day SSC multitasking staff non-technical but havaldar. Kelas D lan ikatarik ke bakado berpelaban sama iki applications reo khatnyo tarik benai February arajar apply. Kilat hadu khatwai hajar sauspa khandai teligi post. Shipo hajar praspa propotli jangka multitasking staff but sanspa apa khandai teligi post jangka havaldar. KH limit lani ke kerta ke beredo ke dekat prasnam berkebahedo ke day apersan senam yaka MTS bat havaldar ha CBN Department of Revenue. Bat KH limit ke dekat pra hado arpunyo senam yaka post havaldar in CBIC Department of Revenue. Bat kat do kat ni jengki post MTS. Kandan ke upper age relaxation hado lai senam yaki other backward classes, san senam yaki schedule caste lani ki schedule tribe, batch post senam yaki PWD candidates. Ka salary lani ke tulap kalongkum ni. Kadai jangka 7 pay matrix level 1 bat ka pay scale kadai khat prahajar hadu 1,000 kandai spa ke educational qualification kalong kumne peladi ban pendap ya ke matric lenika kelas 10 ki candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply ki post pihak ban apply naka website jangka SSC ke bedeka www.ssc.nic.in itu ki bampat dan ya ka account ke SSC pihak ban register syua ya ladi da pelada ban register pisalah ban login ya gitu ki balada lupa pat ya ka account pihak ban chu login baik bat apply ki post.